Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam ibang. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahito kapadasa kat napasama kini nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti dua nga anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mangaw-awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod ngaw-awer idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala, mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rod tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo dayja a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon da di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay. Bantayam man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biik. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay ngembay kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumutla. Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Aywan, nagsweldo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw.
Nga makaburing mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sa no siya, tananang na. Ah? Ay, sige. Kay aglango yan. Tabayadak latan ti entrance nyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Nay, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adto'y ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mau, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagswildo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya, ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang iti pukot na. Igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamot tayo karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan ah, day talagayam. Kano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay ah. Sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang. Diyak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbali ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaon da. alang rod. Mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli ah. Di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Wan, nanang. Maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Gamapay akas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang.
Nakita ko ngamin, kanang kuno kasano ti panang puwersa anakan ka ang mga ala iti sweldom. Huwag nga ron. Ngam aw-awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga ron ti mga wawir ka dakwana. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kaday ta, Isu na lang ta puwersaan namat nga alaan ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto iti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Ang yaman ng nana. Diyak laim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Diyak laim pagaraw. Huh? Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga addan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala ron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamutan. Nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid no madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang. Mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibagak iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas day ta. Agyaman nak, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak mo kan. Ay na, dinakman paglulukwan si Karudel. Jak mamatay. Bakbakita na kang armanak. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasano numaamuan ti asawam da ito'y? Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga, pautangan na mamangaro di bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairan-ran na lang, agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas di anak ko. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkal na ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na.
To'y gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslang subsub litirik na iditin ijira. Ano yan? Nakaring kapay mo lang ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka din. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur manak matun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod matun ni punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi mati kurarat ti rupa nan. Inak malagi tan igay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y lati sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Ganun gayam. Amang ano makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mutla ang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti jayan na ilikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang si tisang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man. Nagangdod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan ibang. Ibang-iba ka na Nagbalin samot ka na sensitibo agong mau. Kita amat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga rayta. Tanapan kami nagsemintaw. Sana may kataragaw iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Aniya. Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog nga awan kadwada diti balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamot jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo ka ni nanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglokaon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaig. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Dain forward na picture ni nanang. Kat, ada kadwa na lalaki. Anya, asinaw.
ni Matrodel, tatang. Ah, Kitaan nyo, agsinsinubo ta, dito'y ladawan. ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaysukan niya ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niya o kaniro dahil. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel. Saan? Gayom ko lang. May kansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makit ka, isumot ti panaglalakim. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ay ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapunso nana. Di yu sinaan. Ah, sika nga ron ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akon nga agchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot ti dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kaming kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagyo, nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko, tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak, tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Why? Apay aya. Ay kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumet lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agisiskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insorat warin nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanang! Hello, kagayam na imbag nga oras yumanan. Manipod kanikab sa atlina ti may patanga-tanga drama itan diti Manang Biyanang.
Ngam sakbay ti amin, pasensya no ulit-ulitak ngay bagbaga aday tila ang ti channel ti gayam yo, Jenna Almoite Drama. Kat pagyamanak tada kay latamang tartarabay kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ngam shoutout mampay kani Edmark Batiyag, Patricia Sanchez, kani Marjorie Ann Rivera di Talusong Sur, Bangar, La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina, Dear Manang Biyanang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapap na. Ti kayat na bumaknang adagos. Ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysay. Kahit, kumusta jay kalkalyem a kinabaknang, Luis? Bambanog na jay tatang? Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali ijay. Ay, kung nagtumat ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinateng ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay a minero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may, nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping a balitok lako maamasarakam. Makabanog mat nga rudan tatang. Kasla masaduta kong. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan ak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay kaw. Ken nagano ka no ti katulong kaw. Anya? Isu ama siguradok bakit. Bumaknang akong iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabiit. Isu nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan, iti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpayso ayaday jada mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpayso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Isa ajak mapukawan iti namnama, bakit? Patsik ang makaswerte ak tumat. Akas iti dayjay kalugaran tayaw. Bumaknang tan tumat, bakit? Papanamlina. Inak man makisag kananang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda, awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan iti agnanayon naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho.
Panawam kit din day nga asawam, anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga manmet di anak mo, abalayan. Ibaga manmet ngagsapol iti trabaho na. Kitno kanayon kung ay bagaday takin kwa na apalayan. Ngam di nakmet deng-denggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't na abalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang matikas jay karagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adda mo't gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adda mo't gayam na idulin a balitok karagiti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilemengan da kadagiti balitok? Adda pa'y gayam kadagiti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbo din, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga rod no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka nagiti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tane, kanayo na mornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminan dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jemot la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saan tatang? Siyakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain.
Nay, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan da iti balitok. Pati kadag iti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita laang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag palas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpayso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan, sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardang mong arudan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamot ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidin ay. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tanong bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka ngamin at sigurado pa'y anak kao. Pinadas kunday datatang. Nagado ngay mula kiday. Hangam nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sa pa'y inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayog tatang. Dito'y gayam ti ayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin dita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga a makalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sakumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. At dahmat kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyat ye bunton iti balay da.
Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isong imbag, dada nakita kabunton ditaw eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton da ito Ay eh. na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan, dada aramidag. Anyat ko am. Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahow! Lina bakal! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwa mon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig abalitok na giti bakal. Ah, ni, yelo mangagpay so ti kolor da. Nakalim da kita. Uwan bakal. Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan nga inururay kaw. Natong palan ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sarak ang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dya adda ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakal. Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakal? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo la akot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit tatulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam ko lina. Napaayak launay. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kankwana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraap manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tay mawag kan. Ayam mo ngay. Apa di ka malagawi dun. Anya kamatan. Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos nakpaitis be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan lina. Agsinatan.
Tadang sa baling asawak dito eh. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mang rabrabak? Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. At dapat ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis! Mabit man lang! Agsarita tapay! Luis! Talaga, asaan nga agpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya, Luis. Jakman nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis? Oh, Lina, kailiw ka o Mabit man lang, Luis. Ah. Di nakarakupan. Ape nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit dimot, namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Rice, ha? Tikunam, saan ka masurutan? Ni, ape nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis Ijay Syudad. Kat adda anak min, imbaga na anabayagan anatay ka, ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti manotawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto gapo iti inaramid da asawa. Iso na po kamot na naming pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ibalay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayim mo, Lina. Alagagayam, ditan din nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello manan, kada kayo papagayam, dahito manan ti pagayam yun ni manang yu abyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, apa nagbuybuyayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itakat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingat, itinagan na Miriam. Ngamsak may na, kablaawan tayo pa'y dagiti sumaganad. Hello kada Ma'am Jasmine Rivera, kastamatan amin ang dangdangag di Takabakan, North Cotabato, Mindanao, from Norma Gatchalian. Ni Ma'am G. Arbis di Tago, La Union, ni Risa Rivera from Bahrain. Kastamatan manipod ka Nicolaid, Obaldo family di Tamayantok, Tarlac. Kastiman ti surat ni Pagaya Miriam. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak.
Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ti asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro no apay ka street ti ibagbagak. Iso atap no maawatam ti amin, rugya kun tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaeng kaninato nga asawa. Agsagana ka, Miriam. Tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga strikta? Saan? Nung natulnog ka kang kuanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas iti panagadal ko. Apay ni nanang ko pakyasawaam kay siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilepas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw. Kaano ti ipapanta? Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubiyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat ti anak ko nobya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo tiyugali na. Iso asapay ko matanasing po tinubya manak ko. Kewain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga nasing po ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin to'y nubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, dadyak kabala na bagkatay! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day dati makitkitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga apaki asawaak. Tanasingpet lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nataw. Anya kumangay, nanang! Na, apay awan plano mamangi kasariti nubyam. Kwang! Ikasar mo natan eh. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. May kida kayo, man! Wan, ikasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wine! Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa! Kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartaan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakanan to iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang jasawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia, tikasta! Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod itirigat kan ginawa, ha? Saan la ni nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawampay mo trabaho ti anak ko. Kan, awampay mo't anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa amasikaw. Wala nang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga min na ilupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw, ingkadalusanan tagbalin na silid yo ni Miriam di ti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah.
Tapno komportable kayo. Una nang. Ay, nagapuak ijay ilay. Ngam awan na aplayak at trabaho na to. Kasta ya. Anya trabaho ti inaplaya maya. Sales lady ko maang. Ngam awan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga rod. Ngam, anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, ay tiramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah, kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya, Kaya no iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuana, adya parwad ta. ha? Ay, kasjay aya. Kati mo ipapan iti panagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akas tamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, dag desisyon iti niya manamaramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At dababoy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat no mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasarta. Anya, Oh, ngaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatam ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahoan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Si Kati rumba nga sumapul iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na si katinang padakkel kang kuana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamutin iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid iti lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam, adda ginatang ko apantalon kan sa nga dosena abrip mo. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mo. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbang nga ay adapay.
Naibos nga ro din, nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangag, magpaili akwen. Woman, nanang. Nay, apay ngay ngagmay-may sa kaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wala nang. Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya. Kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibaga ti nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka. Amumpay ana imbag ti ugali na. Ay, wan nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pailaan nagamam mo kin ni nato. Ngam nakikalay sa akadagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akay at ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka, anak ka. Una nang, ngamjak pa'y laagawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ang amin pagtrabaho, kanewa mo mang pakaanang kadagiti baboy ditoy. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tabi siya ang agpakpakang kadagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Wala nang. Agtrabaho nga may tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wan ka nung arod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkun ko na. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang butili na, unta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay, dapat trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga griring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan lat ang mukon. Miriam, mo may kamamanganan. Wala nang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pang tidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batik ti walik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo, tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad, rabein. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na? Sigurado nga apaan na. Kinurisi ka. Apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din. Iso ti mangigamit iswil daw. Jak nga minamaw. Noan niya akan ka. Asawa nakba. Wano gayam. Wano karo balang. Maturok ta din. Tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam.
May kakitin tagdatan. Maturog ka, siksika. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la syak ti pangtadan na iti kwarta na. Ay, no kastang arsagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastang awgalaim. Nay. Apay nga impake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako iti da ito abalay. Jakon makaanos dito eh. Ah, Kaslasaan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ni nanang mo ti tungtung palam, makaamu ka. Kwang. Damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksika. Kas kalaubing. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, no kasta ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, ubay ka dito. Nanang. Manon nga aldaw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa'y ki asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay payla nagkasar, agsina kayaon. Ni natumat nga minanang, di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, abangan no tay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan! Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may ibalayay. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan sinata? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayonak nga rod da asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurukmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak da saan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay matlaang ti katugangak. Kat ita adan talungan nakmi kan ninataw kat naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alakastan ti pagayam mo, Miriam. Alah pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon, ti dumteng kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen kidawag ti suportayo diti channel Jenna Almoite Drama. Manipud man nga rod kinikabsat Bonnie saan napud no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan. Kani
Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani Kabsat Bonnie. Dir man ang biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo. Pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na di atatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam. Kasaritam. Ay, wam. Pagsubliami di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Ije kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige. Mabitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bune. Agawid tan. Noon yaman tinagkurangan wano nagbasulak. Pagkawanan mawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputa kasla aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputa lakay kan baket kayon kanina nang agat laklakaan nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan, pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutong kan basbasitak ng musika. Kaimbag man takinayat nak nga uray nakaluklok mga. Laita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan na mo ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kanuan niya pa dita amulmula. Wan, tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya una nang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wala nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak.
Kayat ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wen, nalakalaeng. Jak kaya ti maistambay, tagladingi taklaeng. May mayat no busy akakanayon, tapno jak masango tagladingit. Alang aron na nang. Ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wen, jak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, agtinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaana ka. Hoy, bune, agringkan, aldawan. Oy! Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba, nasumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Papaadua kiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang daytoy no mga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang no mga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Katapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Di kagar-aramid po ni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta, nalay ngagpambar. Masadutak ko namkit diya. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka ditoy. Isarak amin atawakan ridaw boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya.
Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako a baboy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung ay no malako amin a baboy yaw. Gumatangak manan iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Nadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ng dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adomutan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul mau. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matken ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sikati kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunakmag. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagden nata. Ang sinatan, kaya't kaun nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbuak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutaken ka dorbab. Ay, hindi ladamo singipot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basitla kang malik kabilan nakadagaws. Ay katlumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka.
Amom nga may nga awan ka ba alaken ka? Isa natured ka mangis ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanya. Naupayaken kan, kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore aw-awan. Nita! Ay, natabuok ka. Agyaman ka. Tapungutlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko asinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mo. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinay. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amang ano marigatan ija ni tatang, nanang. Amang ano pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelimot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskyom. Pag naida mo ni Jabalayaw. Sana dito balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jibalay. Kat kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam kuyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawid. Agsublin tumot lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, Bune. Sakit saan na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kayat ada kabalay na. Ha? Nairuama ko, ngagmay sa. Saan nakakomportable no ada kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wan, ngamdakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jelas ang Apollo Ayero ten share mo ide.
Ikatamano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawa iti apo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang kumatiti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kahit. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan tagayim mo, Bonnie. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.